Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابان نوچه رادیو دنگه گل دم باشیر و هفته مجدار 2025 این لبروکسل ساعت 14 لآمده 15 گدارنی جمعی نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه ریبر اپو پینوس دیاری سوریانی و ازدیان کرد ریبر اپو سیویه که جوتمه به مالبات خواره هفلیتن کرد خوشکاوی فاطمه اوجالان برازیوی آلی اوجالان کچا برازیوی برفین اوجالان و پارلمانتر رهایی دم پارتی عمر اوجالان تبلیغ دتنی بون دوی هفدتنی ده یکم جار فاطمه اوجالان پشتی 11 سالان ریبراپو دید ریبراپو هر وها یکم جار کچا برازیو خواه برفین اوجالان دید آلی اوجالان لسر هفدتنی جه آجانس مزوپوتامیه را آغا فیوانی زمان که هفدتن لسر دخواست طایبتا ریبراپو پیکاد برازیل ریبراپو آلی اوجالان دیار کرد که ده هفدتنی ده ریبراپو مالبات هستوار بون او گد روشوی تندرستی باش بو به مورال بو انرژی آوی ده جیهته بو آلی اوجالان دیار کرد که ریبراپو ده هفدتنی ده دو پینوس دیاری جواکا سوریانی و ایزدی کرد و سلابین خواجیش جوان رشاندن آلی اوجالانانی زمان که ریبراپو ده ماهات هفدتنی دو قطیین دیاری بوی ربونو گد ما نزانی بود هندور قطیان دا چه هیه قطیا دست بکی وکر پینوس اکشه درخست پینوس تاکه چا ما برفین باورم پینوس آوی بو پینوس درجی برفینه کرو گد اف جبو تایه جو قطیه تسبیح اک درخست لمن نهری و گد ده هفدیتنا دست بکی ده من تسبیح اک دیاری تکربو و جاره از و بخوره دبم و جو قطیه درخست و خست بریکا خواه قطیا دویمین وکر ده هندره و دیجی سه پینوسه بون گهشت پینوسه و راهشت پینوسه و دا عمر جیره گوت یک جبو جواکا سوریانیه جبو من تیاری وان بکه سلاو من جوان را بیجه یا دویمین توی بده جواکا ایزدی و سلاو من لوان بکه یا سیمین جی توی بده شخصکی و سلاو من جیره بیجه دایکین آشتیه دوه ریبر عبدالله اوجالان آزاد ببه دایکین آشتیه سونگول یاشار حنیفه کوچک و کادری گزیجی درباره پیواژو اداکفین انداما مجلس دایکین آشتیه یا موشه سونگول یاشار و هاگود بلانه دایکین گریلا نجیین دشکران روندکان ببارینن ام آزادی ریبر عبدالله اوجالان دخوازن بلا شر بداوی ببه ایدی بسه 5 ساله ام آشتیه دخوازن ام پروردهی به زمان خود خوازن انداما مجلس دایکین آشتی حنیفه کوچک جی بانگا رایدارین دولت اکرو گد بلا دولت جی دستی آشتی درجه گل کرد و بریز عبدالله اوجالان بکن ام بانگل اردوغان وزارت داده و کسی خودی وجدان دکن دستی آشتی درج بکن دوه هر کس خودی لی پیواژو درکه و او بر پرسیاری بگره سرخواه دوه پیواژو بیلز کرن سروکاتی 27 سالن گرتیه دوه ریبر عبدالله اوجالان او گرتی بین بردان بانگا مزلاله آشتی و آشتی انداما مجلس دایی که ناشتی کادریه گزیجی جی و هاگود سروک بانگ لهمو دولتان و گلدکه بانگا بردان چکان هات کرن و لگل هر شرطی ده سروکاتی اساس دگره ام آشتی و آزادی سروک دخوازن بلا دایی که لشکران جی وقت دایی که کرد بانگا آشتی بکن ورن ام به هفره بجین و پشکری بدن بانگا آشتیه که بلا آشتی بیوی ولاتی یاشار درسم فرماندار شوان ده جیان ده ماموسته یک بو
Yekşi fermandarın HPG Yaşar Dersim hevalê xwe yê tekoşînê şivan gever bi bîr anî û got fermandar şivan di jiyan û şerê xwe de mînak û mamoste bû. Yaşar Dersimê ku bi salan bi fermandar şivan Dersim re maye ev bi bîr anî û behsa kesayet û taybetmendiyên wî kir. Valê şivan hevalekî wisa hokarî bêjim hem 20 salî dawiye heva nas dikim wisa. Özellikle belki demê dîtî wisa pevre zêde nema fakat salî 2006 hatta karin bêjin 2011 hem gel hebdû bûn. Wisa pevre anî nêzîkî hebûn wisa pevre weke yönetim bûn. Çixal alanê çû daha jî fakat dîsem gel hebdû bûn. Nîxweşî mezûd sürekî çêd bûn. Havalê şivan hevalekî got mesela bêjim hevalara gerçekten yê rojê teng bu havalê şivan hokarî bêjim. Urgut sürekî ew havalê şivara valayek cihekî ma rêt kir. Weka mideheler rêt kir. Gelek jihada wisa bû mesela bêjin. Karbê bi çivê de kom bike. Gerçekten şûreşgerekî demê bû. Şûreşgerekî rojê teng bu havalê şivan hokarî bêjim. Çimkî hevaletiya xwe re, pîvanê xwe re, girêdanbûrê xwe re hevalê şivan hevalekî wisa bû. Hevalekî di jiyana xwe de çalak bû anî. Ruh da. Hevalekî wisa bû. Arîka bû bu hevalara. û her derê de hokarî bêjî ew baîdî baweriyek jî da bû rêxistinê. Ba rêxistinê jî ew dîtanî. Ew hevalê şivan di milî pirtîk de milî jiyana xwe de milî hevaletiya pîvanê xwe de valayekî ku dê hebana em bêjin tevqiyekî ku dê hebana hevalê şivan di çûyê derê. Anî belkî gel wan nebêjî ama nav hevalê mesela hevalê got pêra man sûretî behsa dikirin. Hevalê şivan hevalekî wisa bû di jiyana xwe de hevaletiya xwe de pîvanê xwe de ûçî xwe de erf û adetê guheyî de dawstanî hemî ewa da mînak bû hevalê şivan. Ji bo hevala sûrekî bahs dikim mesela bêjin. Hevalekî got pêra mayî sûrekî bahs dikim hevalê şivan hevalekî wisa bû. Ev hevalê wisa gerçekten mînakî bûn di jiyanê de. Di şerê xwe de ew ê xwe rêxistinê mînak bûn gerçekten. Salan de rêxistinê de. Kerê mazindane, bedelê mazindane, zor û zehmetiyê re bê mane, belkî bi gelek care bi birçî bûn, tîbûn, bi rû mane, bi dijmir re belkî bi rojana bi dijmir de mane, şer de mane. Hevalê şivan jî hevalekî jwa bû. Ji ezromê bigire heta werî zawr û saet ew kedawî bi sala ew rihêv got sala dayî bedelê got sala dayî em karin anî bi wê wesilê heval bi bîr bînin û em sözê xwe dibaret kin hem şexsê heval şivan û hemî şehîda da em kim şovdarê wan be. Devê rêbera po tavelê de çarçoveya qanûna mafê hêviyê de bêberdan. Parêzer Mustafa Şêx Müslüm têkildarî mafê hêviyê ya ji bo rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan û nêzîkatiya dewleta Tirkiya diş qanûnî ji anefê Rakifê û got rêbera po nûnertiya gelekî dike û ji bo mafê netewayan tê dikoşe. Rêbera po ji bo pirsgirêka tevahîya gelên li rojlata navîn rabû û bû cihê çareseriya tevahîya netew û gelan. Mustafa Şêx Müslüm got ji aliyê rêbera po PKK ve gelek gavên cidî û dîrokî hatin avêtin. Rêbera po bû dengê tevahîya gelên bindest. Dem hatiye divê êdî dewleta Tirk gavan bavêje. Berdana rêbera po di rojava Tirkiyeyê de bi rengekî lewastê nîqaş kirin. Divê êdî bi rengekî berbiçav bên gav bên avêtin. Mafê hêviyê mafekî cîhanî ye. Divê êdî wê yekê berbiçavan bigirin. Devleta Tirk dixwaze hemû qanûnan li gorî xwe û li gorî bercewendiyên xwe bi rêve bibe. Mustafa Şêx Müslüm di dawiya xaftina xwe de balkişan ser mafê tevahîya gelan û got Devleta Tirk her tim qanûnan bin pê dike ev yek rewşeke siyasî ye. Devleta Tirk banyekan li gorî bercewendiyên xwe dike. Lêbelê em dixwazin demildest rêbera po were berdan û em rêberê xwe di nava xwe de bibînin. Çalakvan û rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê balkişandin ser gava dîrokî ya 26 Cotmehê ya gerîla û destîşan kirin ku gerîla û gelê Kurd bi vê gavê li cîhanê da piştrast kirin ku aştî xwazin.
ئەگەر جدیەتی تابێ ئەگەر نیەت باشی تابێ نیەت پاکی تابێ ئەوە زۆر باشە هەنگاوی دومیش کە ئێستا دەستی پێکردووە و بەو شێوەی کە ئەو گەریلایەنە بێنە باز لەوە بۆی پێکدادان دروست نەبێ بەڕاستی ئەمە دڵسۆزی ئەنوێنێ ئەمە ڕازگۆیی ئەنوێنێ کە تۆ زۆر مەبەستە ئەو پرۆسەیە بەرەو پێش بڕوات چونکە ضرورەتە ئەبوونی ئەو سەرکردە مێژوویە لە ناو گۆڕەپانەکە بە ئازاری گرنگە ناتوانین نکولی لێ بکەیت. ئێمەی کورد میلەتێکین هەمیشە حەزمان بە ئاشتی کردووە هەمیشە حەزمان بۆ دەواازانە کردووە کە بۆنی ئاشتی و تەبای و خۆشەویستی مرۆڤایەتی لێ هاتووە بۆیە ئەو هەنگاوە گرنگەی کە بەڕابڵاوە جەلان ناوی و بڕیارێکی باش بوو و ئێمەی کورد زۆر دڵخۆشین بۆ جۆرە بڕیارانە لەبەروی کەمترین خەڵکە کوشتێ هەنگاوێکە بەرەو ئاشتی ئەوە گەورەیەکە ئەباتەوە ئەوە ئیسپاتەکە بۆ هەموو جیهان کە کاملایەنە ئاشتی و کاملایەنە دژایەتی مرۆڤایەتی قوڵەکە بێگومان سەرکردە ئەگەر ئازاد بێت لۆگۆیەکە بۆ تەواوی چینی توێژەکانی کە دوای بەڕێزیان کەوتون یعنی گرنگ بۆ ئەو کابرایە ئەلبەتە هەل لە خۆی ناڵێ ئاشتی یعنی ئەبێ بگاتە ڕۆژە لە ڕۆژان ئەم خەڵکە کووردە هەل لە مناڵی ئێمە هەر بەشەر ئێستا گەشتینە ئەوە کە ئاشتی خوازی زۆر لە چەک بەقوترە بەڵێ لە زیندانە بەڵام مێشتی زیندانی نییە مێشتی عەبدوڵڵا ئۆجلان زیندان نەکراوە ئەو پیاوە گەشتە قەناعەتێک کەشتی جوان بنووسێ شتی جوان ئەوەی کە لەشتانی کە دەریکەڵێ ئاشتی انشاءڵڵا هەر سەرکەوتوشە بوو انشاءڵڵا ئەوەتا بەرنامەشەیە خوا ئەم سیاسەتمەدارانش خوا دڵیان چاکە و خوا یەکیان بگرێتەوە و هەمووشمان لە پێناوی کورد وەڵی من ئەمجارە دووبارە دەستی هەموو لایەماکە کسایەتن ji pişeyên cudayên îdareya raperîndan zanin ku yekitiya navxweyiya Kurdan her dem giring e û divê partiyên siyasî bi yek gotin mafê Kurdan li Bexdayê biparêzin. Her wiha bang li hilbijaran Kurd kirin ku beşdarî hilbijartinan bibin. بەشداریکردنمان لەم پرۆسەیەدا ئێمە خەڵکی کوردستان ئەگەر جارێک دیموکراسی یان ئەم پرۆسەیە بۆ گەلانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی ضرور بێ بۆ ئێمەی کورد دایان جار ضرور و دایان جار پێویستە چونکە هیچ میلەتێک بەقەدەر ئێمە ئازادی خواز و دیموکراسی خواز نییە میلەتی کورد میلەتێکە کە لەوەتایی هەیە ئاشنای بەیەکەوە ژیان و عاشقی ئازادی و سەرفرازی بووە دموکراسیش بۆ خۆی یەکێک لەم پرەنسیبە گرنگانەیە کە هەڵبژاردن کۆڵەکە ڕئیسەتەیەتی هیوادارم لایەنە سیاسەکان بەگشتی ئەو بەڵێنانەی بە خەڵکی کوردستانی دەدەن کۆنکرێتی بن و هەوڵ بدەن بە تەواوی خزمەتی خەڵکی کوردستان بکەن یەکڕیز بن داواکاریەکان بەیەکەوە بن گرنگی خۆی دەبێت و باشتر جێبەجێ دەکرێت بەڵام جار هەیە بە قسەیەکی تونند و تیژ هەموو ئەو داواکاریانی هەمانە دوا دەکەون و کێشەی لێ دروست دەبێت بە گوێرەی یاساکانی حکوومەتی فدرالی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەکێکە لەو ئەنجومەنە گرنگانەی کە یاسا داڕێژەری ئەم وڵاتەیە و ئێمەش بە حکمی ئەوەی بە عێراقی فیدرالی وەکو هەرێمێک بەستراوێتەوە بۆ ئەو بڕیارانەی کە پەیوەندیدارن بە ناوچەدا پڕاندراوەکان مادەی 140 و کۆمەڵێک بابەتی ترکە لە ئێستادا بودجەی هەرێمی کوردستان بەستراوەتەوە بە عێراق ڕۆیشتنی نەوتەکەی بەستراوەتەوە بە عێراق بۆیە گرینگە تار بتوانین ڕێژەی نوێنەرەکانمان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق زیاتر بکەین و فراکسیۆنەکانی کورد لەم هینا بەهێز بن لە نوێنەرەتی ئەنجومەنی نوێنەران بەهێز بن بە دڵنیاییەوە کورد دەتوانێت سوودی باش لە ئەم بڕیارانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وەربگرێت. Wê bajarên jinan sibê bên îlankirin. Lijneyên Rêveberiyen Herêmiyên Demokratîk ya Dem Partî wê 5 bajarên wekî herêmên pîlot hilbêjere û wan wekî bajarê jinan ragihîne. Ji bo vê wê sibê heştê mijdarî li Amedê çalakî were li darxistin û bajarên Artmetan, Cizîr, Nisêbîn, Gever û Hênê wê wek bajarên jinan werin ragihandin. Müdüra jinan ya Yekîtiya Şaredariyên Herêma Başûr û Rojhilatê Anatolyayê Necla Gürsoy têkildarî mijarê Aqifê û got piştî daxuyaniyê em ê li ser bajarên jinan civînekê li dar bixin û sedema hilbijartina 5 bajaran eşkere bikin. Bi taybetî piştî tayînkirina qeyûman em dibînin ku li van bajaran mîna herêmên din hemû saziyên jinan hatine hilweşandin. Ev jî tê wateya ku îradeya jinan tê armançkirin. Necla Gürsoy got em di her bajarî de ji mîmariya wê bigire heya qadên jiyanê serdestiya zayendî dibînin.
Ev jî tewataya ku li bajêr ji bo jinan qada jiyanê hatiye tunekirin. Divê em vê yekê biguherînin. Bi hiş û îradeya jinan civak ji nû de bi bêsevirandin û wekeviya di nava civakê de serwer bibe. Necla Gürsoy herî dawî got berî her tiştî navendên jinan beşek girînga bajarên jinan e. Divê qadên ku bi awayekî ekolojîk di estetîka jiyanê de hebûn û zihniyeta mêr ya serdestiya jinê were terkirin. Em behsa şêwazeke jiyanê dikin ku jin xweza û ekolojiyê dihewîne. Divê hemû jin saziyên jinan di daxuyanî û civaka û civînên jinan de ciyê xwe bigirin. Li dijî tiryakê tedbîr, rehabilitasyon û dûrketin. Psikolog Özlem Gülder Altuner derbarê amûrên tiryakê de axivî û got rêbaza tekuşîna ewil tedbîr e. Kesên van amûran bikartînin divê jî ciyên ku jê bi bandor dibin dûr bên girtin û pergaleke rehabilitasyonê jî hebe. Psikolog Özlem Gülder Altuner anî ziman ku tiryak bûyîn nexweşiyeke şexsî û pirsgirêkeke civakî ye û got bêguman têkiliyên malbatê asta perwerde nirxên civakî û kêmasiyên pergalê sedebin. Eger di tekoşîna li dijî tiryakê de tedbîrên baş werin girtin, devlet ji xizmetên tenduristiya ji bo tedawîkirina kesên amûrî tiryakê bikartînin bike piratîkê wê encamek erenî derkeve holê. Peybira esasiya malbatan xwedî derketina li zarokên xwe ye. Riyên vê jî diyarin û her kesî dizane. Psikolog Özlem Gülder Altuner herî dawî got divê malbat, dibistan, civak û devlet ne bi suçdarkirinê ne bi cezakirinê divê bi eleqedariyeke dilsozî, hevaltî û alîkarî û evîndarî nêzik bibin. Li gel van teva divê piştgiriya tibbî, psîkoterapî û civakî bi hev re bên meşandin. Hingê wê encam erenî be û tiryak were berterefkirin. Gudarên hêjan û çeyên me bi dawî bûn, dem baş.